ni Weru TV. Ketheka mutegeri wa Weru TV kambiti kientu kiaku ethiite na mbere owega omonde ni tariki 14 mweri wa kenda mwaka wa 2020 nkugwatogeni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja betagwa Christine Wanjeru. Minister wa Kegina Ukoria Thaa ugite county kagwata mbeca kwamberia Jumatatu kiumia tuthiite ya Thaa ariuga kiria meterete riu nyuma ya bunge asinde gukurukia mutaratara wa kuga mbeca ino. Ni rais gwikira kirore na kuma au mambere gutuma mbeca ino makaunti ni ya Thaa ariuga gukinyira Jumatatu Thaa 5 ciakira ukoro wangirwa Kegina rukarekeria bilioni 60 kenda ithikire makaunti kumbithia uthie na mbere. We say better late than never. It's been a long journey, long torturous journey for the Kenyan people. And what happened has been unfortunate because we see at the end of the day we need to be alive to the fact that our indecision, our failure to act at the right time has a direct impact on the Kenyan people. We are talking of service delivery, critical service delivery, particularly with this era of COVID-19, because health is a devolved function, and most counties, to a great extent, allocate between 25 to almost 40% of their resources on health, and the services are required more than any time. The journey has been tough because one house body that was charged with the responsibility of agreeing and settling on the formula was the Senate. You are aware the division that has been there has been protracted, but we say all is well that ends well. Finally, it's here. On the part of the National Treasury, it's been very agonizing moments for us. In absence of any law, any appropriate law that gives us powers to disburse funds to the county, then our hands are totally tied. There have been arguments of shifting goalposts, trying to insinuate that, Treasury can give without the authority of the two houses. It's not possible. Funds from consolidated fund cannot, from the checker, cannot be, disbursed without, in absence of any written law, either appropriation or as a direct charge of the consolidated fund, like pension and maybe payment of loans. So, but that is now behind us. I want to assure Kenyans that by latest Monday, we are going to disburse an amount of 60 billion to the counties, which is here for 2 months. We've already finalized all the internal arrangements within National Treasury. The funds is there. We're just waiting for the presidential assent, possibly today, to disburse these funds by latest 10-11 a.m. on Monday. Haithima githongo ni merutaniretie na kutheria kieni kia micetho gia githongo kira kirari gutuika guntu gwa kwenderia na kunywira bangi na mbogita ciengia yuthimama makiaria ni makoria akarimantere inukumiria kutheragia guntu gukuria merutaniretie kutheria na untunu waku antuma methagirwa makirutira wira ni untu kon mogite ugatetheria baba nene kinyagia kumenyera mama tuthirumkirite. Gucokaniria mbica njega kieni gia githongo mbayo mbithe kuma ntureji ni baitanirite kuthera kithaka kira kirari kugarura kieni giki na gutuika mwito na garo ya umaramari na thoko ya ndawa cia kurebia. Kieni giki kirathukio bwega na kina manto ya maingi na ya manene na ya mathuku nkuruki kunyura nchobiku haritwa bangi na bara ya gwicitha
na nirari nyangiri launching ko kwamba chokire ngaba ntiko kuonania kinyawe njira nara kieni gikuthera na ro twijite turi antu bagithongo kuona kieni kikirate tairo no tuigwigitwe kwirokera teteri na kiero ina kiwekero nkathiti no ndo mantu ja mathuku ja rendereaga ku tuone tugwirite kwija kuthiria ithaka biu na mathajaria na tukirombaga thirikari yetu e county itongere twingabana wetu itindike contractor kenda komba kurithia wakibwa kieni giki na nikenda ukomba kwithura gukaribu wega. MC wa Ntoreja Patrick Muthuri agicokeria youth baba nkap na kuga agatigire kitaka gikwithwa auga baba kabachitanirite gukari othongi bwa Ntura yawe agithongo kondo chokeria youth bara bachitaniritie kutheria githongo stadium na bwa mbere bambuge buru utembecha bari utembuchara bakwewa baba bachitaniritie bara baigitwe kwe keni giki na rukona ikiao na ibakuigwe ibendete kithongo na stadium yao ibendete abotho guchi west yao norite mukandarasi ura waere nguge ya nkurukia milioni 13 gatanta inyanya kuthondeka kieni giki na tonekana aja kwa nkurukia mwanka jimona rengo gitarikia gucokera na mpwe kurikiria wakiba kieni giki mbere ya michere terambire gito rionthe contractor no bwirete kwithirwa maintain site no bwirete kwithirwa ingite ngitira tonto construction ni ndrete no bwirete kwithirwa maintain site na kariti site yewe so intenda kuromba contractor wa thia kieni giki tafadhali neje atuikire no gate nikenda tumba gusecure ikieni kithwa gisecure ntu kwina gate ya ingwa riu ya rugoro rukire kwethwa kwina control inya ya antu kana ya mantu jara ja kwenderea tugekirwa gate kaingawa inya ng'ombe itotonyaku chobite nyiroku chonto ukataka joka itiau ishuba kichiri hau kaya ya ikunura iro kili kirango emra kuromba ngavana wetu na minister wa youth na sport bwana Kome mantu ya yarakishwe nikenda stadium mwithira baraba chethera guku iba kwenda choko chetha kairi na batumbo choka kieni gikariojo na kuria ntoko kariotonga bwa Ntura ya ciao barabara thoko na binyo tabibi na njira kuthere na gwika utheru. Let us ask what we can do for the government, not what the government can do for us. Na hiyo ni kwenda spirit kana moyo jira kwenda tuna juu abotho guchi west tokeja kuona kule untu bukuthuka ko muguo kugita njira na ukaumara na nthithangi ne chiko no weberie na yukara kugita njira ou ni utuchwa terasimo riwe into bite be thirikari ya thia murandi ya yoyo ijo eto tubwirete ukaria tutebure kuga ngai ya county ya national government ya baba ibatwe tukuthitherwe nikena tu benefit reportera ora Juma kuma Githongo wa ndini ya botho guci west gicigo mungi kimenti ya gategati bitamuri Gregory. Gikundi gia akarima kuma igojima maturaga na moathe maria mambeire rugendo rwa kuma Meru kuthie Nairobi kuona munini wa rais ni makinyite Embu. Gikundi iki kiria kiri na muronto wa guchotethio wa gukiria uturoni. Mambeire rugendo rwo kuthie kuona munini wa rais na governor wa Nairobi twe Mike Sonko mwambirio ni wa kiumia giki. Rita mwaniki wa muchiri gatobesio. Gikundi kimwe kia ayuthi mari na mawathe makuona na mawathe ma maguru ni mambiritie rugendo rwa kuma Igonji thiini wa kaunti ya Meru nginyagia mwena wa Nairobi gucaria utethio wa kimbesa wa kwambiriria mirandi yao ya gwikuria. Ayuthi aya 20 agikundi kiramenyekana tatu jijenge Igonji self help group makiaria makibitukirira mwena wa tauni ya Embu marauga ati rugendo ruru rwa kilomita magana mairi ni kuthie gucaria munini wa muthamaki wa bururi ni wenda gitari William Ruto, muthamaki wa bururi ni we Uhuru Kenyatta na gavana wa Nairobi ni we Mike Sonko mari na mwivoko ati ni makumatethia na mbia iye marenda kwirugamia oene. Tukaamua kutafuta usaidizi kutoka kwa wa viongozi wetu, Mheshimiwa Uhuru, Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko na hata wengine kutoka hizo kaunti za Meru, kaunti yetu ya Meru na wengine wowote pia ambao wanaweza kuwa wanaguzwa watusaidie. Tulikuwa tumeanza hii kazi yetu tulianza ya kuosha magari ya car wash na tumeonelea tunafaa kuexpand na si hapo pekee tunaangazia. Tunataka kuonyesha kuwa hata wenye wako na ulemavu wanaweza kufanya vitu mingi, si kwa kutafuta wengine pekee kwa kuwafanyia kazi yao. Safari yenyewe ilianza Ijumaa iliyopita ili kufika na tumekuwa tukiendelea vizuri.
japo kuna kuchoka, japo kuna njaa, kuna jua kali, lakini tumekuwa tukijikaza tu. Tumebebea kila moja ile projects zetu, proposals zile tunataka watusaidie. Ni kitu ambacho kila mmoja wetu anaweza. Sasa hatutaki wakae nyumbani. Tunaomba kwamba wafikiria wa vijana waone vile watawasaidia. Rugendo ruru rwao rucungiritwe ni kuona kenge andu aria makoragwa mari na mawathe makoragwa mari atige nanja mirandire mingi ya thirikari na rimwe magatigwa nanja nginyagia ni andu wao. Na ndi turenda kumenyithi thirikari tweku na kenda ni uriria bakuthithia jana ndi batwe ni tukuona ni turiritie muno tonto twakara na aria nja anto bakejokua ana babange bale baguciumba bakejokua ngugei gwetwa kazi mitaani batu tuthiomba kuewa tonto bale tutega bakona gutengo gitumba gwita na ndi nirio tukuga atiri ketherwa ni bakona tuthiomba gwita ngugi cia kazi mitaani ni bageria at least batwe no kiwango kiria kiomba gututethia. No ati wanakuri uguo dereva umwe na kondakta wake a Meru Nissan Sacco ni merutirite kumakinyia nginyagia Nairobi gutarira marivi kuona rugendo ruru ruraerwa ambiririu kumarema. Ndabatiri mirembetete Nairobi ndenda kumenya ina bete kondakta gwita kuvori ina betete bamwira betete Nairobi na banogi mono ndona ne antu bateguciumba na kuo basukumi bange bagita maguru kaori ndenda kumenya na tabetete kuthia Nairobi bambira betete kurobo sindisiki president twena kondakta twaria twamua kubatetheria kubaikia Nairobi turungamire maguta jau twete asara tu tubatetheria tubaikie mpanga Nairobi kwethore disabled tekukuonekania nubaterete gutengwa kwa ni nkwira kinya mandereba jau jangina makondakta rogacemania na mtu ena thina ambo musuri ke thina ciawe no tukinya ukaraga kurwa nthi guru ukariwa ni mwivoko wao na andu engi onthe awendi mwega ati ayuthi aya ni makuona utethio uria marenda na niguo muvote kwambiriria na kuthii na mbere na mirandi yao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui augite mpango ya corona ni yashireta kithari montere imwe. Kinyanjui ariuga murimu uyu ukinya Kenya no akunuria tongoria metho na ameukiria macibitari na njira ya kuongera itanda gwaka injero na kinyagia kuongera mashini imwe itanoneka ku akoragiriria akuraithaga waki wa cibitari ya Naivasha iregwa kwa Kengen na milioni 300. Ya muhimu pia kutaja katika hii mradi ni Murimu wa COVID-19 njuria jwangarate ni ndwangi mwanya cia nthiguru ni juete ta kitharimo kiri rwangi rwa ugima. Bobo ni kuringana na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui uria ugite mpanga iti ni tethete kaunti chiongera utungata na gukiria masibitari. Kama vile mnajua, ingawa huu ngojwa ulikuja na tukutarajia, it has also given us the unique opportunity to focus on health. That for once we left everything, we left infrastructure and everything else, and we focus on health. In Nakuru, we have increased our bed capacity to almost 300. Our ICU capacity has also expanded greatly, and we have employed many specialists, including those in epidemiology and other areas. Nkurukino arete thirikari nene erugure ndwangi imwe kenda biashara ichokera tawithire. Kwa wale wengine pia, other areas that had closed after the COVID, that the economy is hurting, and we need to go back to work. And I think that is the spirit ambaye tungetaka kuona haswa tunapoendelea. Antony Awe uria urungamirite wa Kibubu Abel Rotich na ugite bakari kia mieri ena ejite na akari kuma kaunti inge ta Narok, Kiambu na Nyandarua bakagunika. Miari iregwa timbaru ni MC wa viwandani Eric Geshuki. We project to finish this project 4 months early. That means around June next year we should be handing this project over to be used by the county government of Nakuru and the Ministry of Health to really attend for patients. And getting those 4 months ahead of schedule for us is a major achievement. Kinyanjui akwaragia riria akuriongerete waki bwa sibitari ya Naivasha iregwa kwa Kengen na milioni 300. Maureen Kinya, Weru TV.
Ministry ya migunda ni gwatanite na rwangi rwa kurungamira Nairobi NMS kubesha na taito ngiri 18 kilomita mwanya kaunti ya Nairobi kiri gikaro kiria kiruthikite ni ene taito ino ni maurite kuyukia taito ino ndani ya mieri ina beshanitwe. Thirikari baria maugite makagunika ni Maria maumite marina plot chiao Nteresia Dandora Uruma Umoja Kayore Kariobangi na Kungi. Work very closely together. One of the things we have decided to do is to waive all fees, both from national government and county government. For the 15 sites and service schemes, the county government allotted lands, and the tenant purchase schemes. This will include rent, which is resources owed to national government, and rates from county government. This will enable landowners to enjoy the benefit of this RRI program that we are having, which will last only about a month. So the President expects us to deliver about 18,000 titles in 4 weeks. And that is why what the DG is saying is very critical. One of the challenges or lessons we've learned from Embakasi is that the process is a bit slow because landowners are coming to take their titles and they don't have ownership documents. Somebody doesn't have a copy of their ID. They don't have the plots for the plot documentation for their plots. They don't have, if it's a sale agreement, they do not have. So it is very, very important that landowners come with these documents when they are coming to document their parcels of land. If you bought the parcel, please come with your sale agreement. If you are allotted, please come with the allotment letter. Come with your ID, your copy of passport, and come with photos. Na reu gatuyo kanya tunoke banini tukadhino kuningu chokera na Nteto Nkuruki. Corona case Weru mse temete nje gonya bimone utete kanya kanande uba bwa bwe Nande utegwete gukoro kwa Nteto ore gutunduka nonto ara kunde ore Weru ikagukinyiria Nteto ore thimone yaku kwamukira Nteto ore gukareka ore thimone yaku kuma kwa Weru tuma SMS ina ntamo N kire 20674 gociandikithia. Miaka ithatu mithiru mbeu yahandwo kathetune Mumiru narua mbeu hiji niumite yakura na gutwika Weru bwa Mumiru Kumadhoshi mwankanto nyeri Weru igwiciragiria weu na we wake yuku nerenzo ane mwaka mwarika ithano yukure murungu yuaga Weru butharaga mundune na mundu chotabochinda. Weru TV ne tharache Weru buno kuretera Nteto chiama chewitikika neite kwendera uterano ruriku na nikyo gitumi tugukwira uma mundune ija Werune nuntu batwi nitwi Weru bwaku Thaa na nusu na thaa ithatu na nusu cia ugoro kuma methani yetu ya Nteto ibwega nio ntubagwo twitikia mundune ija Werune Inya *811*467# kugwata Zaburi 42 kamustari ka mbere jasikiza tuni yeku. Zaburi 42 kamustari ka mbere. Ota uria ntwariga iriragiria ruji rwa mpio no ukinyani nkwiririria Murungu. Nkoro yakwa ni nyonterete Mwathani uria uturaga moyo. Nduria nirenga kinya ntathagia Murungu ndi mbere yawe. Amen. Inya *811*467# kugwata Zaburi 42 kamustari ka mbere jasikiza tuni yeku. Wakati huu wanafunzi wako nyumbani kutokana na janga la COVID-19.
Ni muhimu kukumbatia masomo ya mtandao, yaani e-learning. Masomo haya yatawezekana tu iwapo mwanao atakuwa na vifaa hitajika kama laptop nzuri na ya kudumu itakayomwezesha kufuzu katika masomo yake. Laptop kama hizi zinapatikana Vedit Networks kwa bei nafuu. Tembelea duka letu mjini Meru opposite Uchumi Supermarket. Ujipatie laptop uipendayo kutoka kwa kampuni za HP, Acer, Lenovo, Samsung, Toshiba na nyinginezo nyingi. Pia tunauza electronics kama vile simu, desktops, printers na vifaa vyake. Ili kujua zaidi, wasiliana nasi kupitia 0710681533 au 0711992228 au utufuate kwenye Facebook na Instagram @VeditNetworks. Nyinyi mnasemanga mjai kula ugali ya kavakara? Endeni moshe mikono. Makobe? Kai, ina weekend kima. Mtamu. Leo lazima mama ninunulie ugali ya Raha Premium. Kima yeta na. Ligule mbule ndoto changima. Ilu ndoto chako mbolia. Kimeni nete unoelewa imbea. Kwani ni kavakara? Nyakio. Mwathani mutura moyo. Kima yonde ikorabo haraka na igutagwata. Wale mam. Yaani nkibe mutujwa Raha Premium mweteke ya cake. Yo ni porugerenge. Nja iria imakaira ugima boe bwa mwiri ithura Raha Premium Maize Meal. Ni mutuju thondeki na utarambu eguru botheru, umenyeru bo bunene tariria na jwe na mushamojo mwega utiomba kulingithana na mitu yengi thokone. Na nande mutuju Raha Premium ijo kuonekana ndukene ewire akwe nagwe. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Orengi nkugwata ugeni Nteto tukithie na mbere mutongoria wa Nthiguru Kenyatta na rugurite mubango wa kuongera itima skuru wa bilioni 1.9 kiri mubango uyu rais augite muronto wa mubango uyu ni gutigira youth ni makuona wira na mononkuru makunika na mbeca cia thirikari mathingatanite na minister wa mathomo Professor George Magoha wa ukaria wa ndani Daktari Fred Matiang na mwandiki munene kiri ministry in Daktari Karanja Kibicho ni mariungirite guntu mwanya kuria ite ino ikuthondekerwa kenda kuraitha uthie na mbere. Alafu inapelekwa huko nyuma. Kama ni sisi serikali tuna vents tumetia pale. Yote tumejitengenezea mahali. So that more people are all together. Right now we are having a team of 15 to 20. But we have so many young guys pending. Waiting for more. And even the whole of youth group. Vijana wengi sana hapa tunafanya nao kazi. Line yote. In terms of space, we have a very big space. We have a very big team. Mambo, unaelewa hii kazi sana kabisa. Hata hii wasee unawashinda. Namna hiyo. Because our agenda is to ensure vijana wapate kazi. Kiama kia DP kaunti ni Thaa ni kuria mabisha makiama kiu kugwatania na ciama ciengi kenda kithirwa thirikari ni ya kithurano kia mwaka wa 2022 makiaririria makwambagiria kwandikithia amemba mameru ma kiama kiu kaunti ni ino mabisha mao ma kiama kiu Thaa ni mariuga makarungamia arwiri kire itichionde kaunti ni ino. Samuel Gaishimaga tubesio. Nobi chini chia kiama kia DP Muchiwachuka ara atongoria ba kiama ikuba komanite guchwa mwerekera wa kiama kiago kithuranoni kinene kijite. Muchemanio nioju ara atongoria baba baitiganiritie kuromba utongoria bunene bwa kiama iku Nairobi guchwa njira ya kurutha ngwataniro na biama bingi kenda barugamia rais kithuranoni kijite kenda kiama iku itakingirwa nja ya thirikari. Mauntu membership card matunengere kenda tubata ko registanto kenda kia magikula na mageria kuungana cia maira cienge kenda tubata ko na at least
tuone kana tukona president nuntu tuli twinga pengine na tulemo kumukinyira magwatana maumangi mazire president yo mwega tumunge mukono na kiabe tukari agatugaira itimwe thini wa national bariuga tayari kiama ikukiri na akiama tangiri 5 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi arabambiritie kwandikithia akiama bangi iri njira ya gutigira ati bakuona uthingati bonene bura bukabombithia guchinda ite bionthe ndeni ya kaunti ino meciria metu ni bura tukurungamia MCA Tharaka Nithi kaunti yonthe makiama getu kia NDP na turungamie nginya gavana turungamie nginya MP turungamie nginya gite kia women ni twenda kurungamia itinu cionthe ithanthatu na kiama kia NDP Tharaka Nithi county kiama kiribo na uria ukigua kurungama ni auke atugwate mbaru na aukie kanya kuribo nuntu orende kuri antu matumite ya mwera application mauga kiama giki nikio makwenda makarungama nakio uria ukwenda kugwatana na NDP membership iria ankiriba kiamani ni kibau 20 ethirwa ina kandi yakuwa ni mumemba wa indo registered wa kiama kia Democratic Party uria kwenda gutuika wa life member ni ngirisi iri na mau ni muntu etikagirua kurungama wegwari life member ikagita waku arabameneretie ndwarie charumena iri gucokanwa na atongoria barutererwa gicia charo tanga na kieleweke bakiwe gati miarie nunwa irete mugakano omunene ya Ganthiguru anto mau makoro thogu kamate na discipline na nwanginya bururi wetherwa na discipline na nwanginya muntu amenye kwirungamira na kurungamira mauntu maria akumenya matinkiretera Kenya yetu thina tuinda na ciana cietu twambiria kuragithua nuntu amiaria antu maireke mathatu kia DP ikimokia biama bia siasa bira bikuru nkuruki aga Kenya Samuel Gashima Weru TV Tharaka Nithi Nteto ni cienge MCA wa Kiego ya Ntobo chio ekemande aithimbwa augite kiria akarima egembe makwenda kagitani gakane thoko ya mira akiareba mwena MCA mangentere encha kanuni maugite mom tatongoria mamero matigwa tambaru rwarero BBI kethirwa thoko ya mira ya Somalia itishoka rwarero nirugwa timbaru ni uria warwagira gitekia obunge egembe South Martin Mutuma uria augite Jumatatu echite makagwatane na arimi na biashara mamira kwanda doko eno ya Somalia kenda echoka Dennis Mugendi enaribotino Murandi yoyo wenji wa idhima ndeni akaunti hiyo direte ugeta na mbere na kinyi idhima kadumba kuinjwa chirivi wingi vinanto bakwedra bakiura kia wambere kinyimbe eti ya naitumirini idhima bia na vyubiongo bienji na kinyodo kangia bwa solas na ito vingi vya ruwe ino wewe ngwa batire kwedra akiolo tailo kuma nabunende direte tukilunga ira Dr. Eunice mkiloteko bia orano ndeni minister waruwe ndeni akaunti ya mirura kwedra aitu tarrakia manto ya yonde no tutrochokeria chirivi vietu Mbita wa Dr. Eunice Mkirotekobia inimbithera ndi waziri warawendene ya kaunti yetu ya Meru. Minister warawendene ya kaunti ya Meru na kwethira tutaraki thima bionde bira biethirite bikenja wandene ya Meru ni thima ya na 80 arautwira bienji ntere chetiania yembe buri na kinyantere imwe chimenti itwenjete ithima wanite kana igana rimwe rya 80 na bira bingi muno bienji iterira Rwanda muno ruterene rwegembe tigania iri list na west na ruterene rwa buri na ututariria kaitene kanende batekubanga kwithira bakenje ithima indi ne utiera rwira rwenji ni rukwithira rwitamba kwa kendo kinyela anto kathomba yerekeria rira thirikari inio igutambia ndui kusambaza ndui nao ndene matura so focus ira tu inio muno itenere imantune ya kwa antu kusupport the community iri yonde not specifically now kwenji ithima bibia house but kusambaza ndene matura our focus more this financial year
imantuni ya support community na gintu ya pipes na kinyatans na wita na mbere na utariria ithima mwanja bite kuritanguweka iteneka kumania na wenyangia buravwithirite bukioneka kiribyo arabimwe kinya biombete kwithira bikiya irwaso la chakuringa rui twina ithima 7 in various parts uterenerwa Igembe North tere Yaburi na Mwetigania narakwithirito kwina kwamba mostly bwa solar panels na ukateka that one ukamiconvert even into a percentage 7 actually out of 180 is negligible scientifically utumba kuwa really igintu kiumbo twangaratania kiri mubanko ya mantuni ya ithima etete na mbere na kuwa nende ni murio yo muntu wende utiera na kwithira nende na ukaria kithima kira akwenwe kendo utiera rwero ni rukwithira rukia ya roguni rete muno as department kugeria kwaraniria na community no mbikito ya mengi kinyankiaria muno ndene ya rendi non tu ipo pa kumbenefit